hoće li ti danas kakva mala pomoć treba ti? Ja uvijek radost vratim s tobom, volim bit, jer znam da ti ćeš nešto zgodno smisliti. Ti doista si nek čuje cijeli kraj, i doista si strašna baka, znaj. Baka se uvijek ljutila zbog nečega. Ovaj put bila je to televizija. Nema ništa dobro za gledanje. Ma, dosta mi je ti starih westerna, reče baka, te prebaci na drugi program. Ali ni to nije bilo ništa bolje. A ni vremenska prognoza. Bila je loša. Posvuda samo luje, ništa dobro od tog. Zatim su došle vijesti. Ni to nije bilo dobro. Ja imam dobre vijesti, reče jedan glas. Baka se okrenula. Glas je, čini se, stizao od zeca, no to nije bio zec. Bio je to njezin unuk Tin koji se svratio k njoj. Hej, sviđa li ti se moj kostim, bako? Tumačić ulogu zeca u školskoj predstavi. Kreni se, reče baka. Da te pogleda malo bolje, nešto nedostaje, a znam, nemaš repić. Samo malo, imam baš pravu stvar, posudit ću ti coflek s mojeg šešira. Stani na stolac pa ću ti ga pričvrstiti, sjajna zavisao, samo da ga prišijem. Budi miran. Tako. Sad si pravi, Zejko. Tako se i osjećam. Čenja, bako. Opa. U predstavi se Tin prvi pojavio na pozornici. Publika mu je pljeskala. Trebalo je dugo da pljesak prestane da može nastaviti. Imao je i zadnju točku, te je publika još više pljeskala. Tako je bilo svakog popodneva, sve dok je bilo predstave. A onda, kad je Tin opet imao slobodnog vremena, uključio je televiziju. Nije ju gledao dulje od tjedan dana. Na ekranu se pojavilo poznato lice. Bila je to baka. Ovo je bakin dnevnik. Premda su zbog kiše kod nas poplave, u Španjolskoj će zbog sunca naranče biti slatke i sočene. Još nekoliko dobrih vijesti iz zoološkog vrta. Vilim 4-godišnji čimpanza zdušno pomaže čuvarima. Samo tako Vilime. Poslije ćete me vidjeti u najnovijem westernu s naslovom Baka sređuje zlobnoga. Bože moj, reče Tin. Pa baka je zvijezda, moram mi tražiti autogram. Kako je samo došla na televiziju. Ona je zaista strašna baka. A onda, zazdavši usput da ubere cvijeće, požurio je k baki. Dobro je što si me našao, reče baka kad je Tin stigao. Isprobavala je novi šešir. Mnogo sam radila otkako se nismo vidjeli. Htjela sam na televiziji dobre vijesti, pa sam pokrenula vlastiti program. Telefon, bako? Da? Da, stići ću to za sutra. Dženja! To je za tebe, bako. Hvala Tin, to cvijeće najviše volim. Žele da vodim još jedan program. Jedini problem glede toga što sam toliko na televiziji jest da ja više nemam vremena gledati. A sad ima zaista dobrih programa.